Kethisha mwanya mutegeri wa Wero TV nimbitikie niwe thiritu wina muthenya umwega na inkugwata ugeni methani yetu ya nteto thaa imwe ni umbitagwa Christine Wanjeru na monaniria wetu mathithio tukomondi ni Maureen Kirimi mbere bururu ino ni mushanto iria tukubanganiritie umundi. EACC kumurika kambuni ya Ronshe ya Mirwasco. Akarima ka muteria kumeneria KPLC ni kurega kuvingia bitikanirio wao. Saudimenti kuvangirwa kiuthi na mbere Seneta Mondigi akithujaga Limuru 3. Seneta Mwenda Gataya kubiria Tharaka Nithi ni migambo ya Karima Tharaka. Tukembereria Karima ka muteria ni maumerete kumeneria kambuni ya mainya KPLC nontu wayo kurega kubingia wetikaniria gatagati ka wa Karima riuga ni metikerie kunenkira kambuni inu kithaka kiaika ithatu kuthondeka mitambo ya obo na mo KPLC ya kire skuru ya sekondari ya kamuteria nyomba ya kurara na kugwatithaniria micie yonthe ya ntura inustima onturi otibingite mwankomondi turi riu mabete kambuni ino ntuko 14 gukinyaniria wirane uyu kana maume kithakani kiubantu ni bakambuni ino mariuga meterete mwerekera kuma obishini nene mushi wa Nairobi. Samuel Gaishima atuambiririe na ripoti yenu. Akariba ntere chaka muteria wadi ya Igamba Ng'ombe bariugati ibaekanire wirane na kambuni ya ugaiba mainya KPLC bakuba munda wa eka ithatu araba kwirigira waka substation neo kambuni enu yakire chukuru yago ya secondary ya kamuteria nyomba ya Kimamo amwana kubaikira stima chukuru ino na nkurukiba ikire Akariba ntere no stima michie yago amwana ogu Akariba babariuga ibano gete iwetera kambuni ino ebaingiria wirane bubu wariraba kuona tayari kambuni ino ya mberete kurutithia wira munda urababa nenkere antu bakenya pawi bajiria batori kwesti to bake substation na toro do agreement nabo to banenkera coordination yemwe itoko banenkere kaidatu na to akorokia na banenkera wa kaidatu lakini agreement yare yemwe bakire kamuteria secondary stima bakire kamuteria secondary ndom na arabadi basambazire antu bonde ba community yonde ya kamuteria stima lakini antu babu batwike tekiongo kiumo batikwenda kwereka intereka itereka na nyume akoro tha agreement ira to ruthire kwamba baikire kamuteria stima secondary na ba ruthe dom na primary na bacoke bekire community boi bacokete tha ino batwika kaba kuregana na bora twaranyirie nabo na wathi saitini cia wabaoria ene kiuria bo betwika ba uturuma wathi wenda kumenya imbie kuendelea uthie muntu ari akwira imbie kuendelea still bambiria gwira batambite gwita community tumenye imbie kuendelea na ikendelea ta na ikathia ta na turitetheka ata bora twaraniritie twarumanire kigwanja ya stima tio ene katukona gwa ikorokete ana tuticionaga ana monki gunka tutiguonaga na betu bathoma na tutandika retu athira tugacerenda atori beto ituthinire ona njwere tanithani kiongo gyako kambenjete no ndindagire nginya stima cio konjora nacio stima gatucionagira ikorokete na munde toregwa aninu twekiritwo agu ituticiona. Akariba baende ibanenkerete kambuni nontu 14 baigwe bakubaingiria mawirane mamu kana babaingate mundani uju to banenkera ntu 14 baigwe bakori university agreement yetu atekaniria nabo okegwa wekira kwa stima yokomo patuchokeria menda yetu tukawa thirikari twekire stima ende wewe to bavaketi maka imbige tumi batarutagura bubu na ibanenkere into yothe banenkerwe kastima bekirwo batakyo bakore bali cukuru bakorea
kana imuinge takiomba kuria stima kilo cheke nyomba so gintu kira kirio atukuga twi akariba kamutiria gwe batiko amba guturuthira bora tukwenda ntuwe 14 ciathira atukathukia action Tio to diwa to banengera ntuko 14 ogo batiro baboto kuga tigo to kadi tuingia gubakaraga na to baengatie nonto munda nweto nege tunyo mwana enenkagura mongo bariuga wanabaka lasimika utumira njira ya koti wetia haki yago bari na maratasi makugana kuonania mbitiganirio gatigati kago na kambuni eno ciathira tukathu tusiki court injunction tuthitange title yetu tuke revoked tucokerio community munda wetu kwa after 14 days tukathi courtin nondo twena minute twena agreement yetu andikanira bo tukathi courtin tio tuthitange Kenya Power pachokie munda yetu tio tukaria thirikari ngajura watethire makanyanga gatutethia ituchugitie kuona ichokio kuma kiri obichi ya kambuni eno ya Kenya Power ya muchi wa Chuka baraba ugite ati batiumba kwariria ndeto ino iraba kuga yumba kwarirwa gaki no obichi ya Nairobi nkiripotera wa TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbitewe Samuel Gaishima. Nkiama ya kurona ungumania nthini EACC ni yugite kambiriria gucunkuna kambuni ya Ronchi ya Meru iria au kabere yeshikene ta mewa sindire witagwa Meru Wasco mariwa kurina kwaga kurumira mitaratara kiri mwandikani bwa ekaririgiti erekeria na memba mambundi mariuga gavana Kawira abere wira muma antu maria matina maratathi mashukuru mankathe iria marungamirite EACC ne bidhurite ona mata shumkwa na matakuru kwa ni bunge taburia watho ugite Boniface Mongera arinacio tariria Rwangirwa kurona nkuku moja nthuro ne Kenya EACC nande iromo murekirite gavana County Rubi gavana Kaira Mwangaza nontuba kwethirwa akiuna watho na kwethirwa morota bwana Lawrence Murekingi tojo ya mukarigite obodi imetha kana ode kumenyekana kagitene gaka ya Meru County Rural Water and Sanitation Services Company Meru Wasco na kura kwethirwa mukurukire kire bunge County Meru kenda omba kuthojwa kulingana na sheria cha rojire cha korokiro bunge County Meru mwaka 2014 shirioga no mwanka mukarigitio bodi roje rokethro akoroto igavana berethro akiambiria ngoge no mwakethro korokire kire bunge County Meru athojwe kenda kuruka bwana Lawrence Murekiongi tojo atathojwa na noenderete gwita ngoge kuma Januari mwaka jojo ja bona obotengani sheria wa Strebu nyogete no mwanka mukarigitio bodi roje amona memba bawe Pedro bana kithomo kia digiri ontubro kwethro ukirikana Lawrence Murekiongi tojo atenio Mureke arikana kwethro na kithomo kia diploma ya business management kinge na kuthuka ngemanto buru bodi je roje Meru Wasco runguro mukalite Lawrence Murekiongi tojo ni orwa rwera thiti interviews cha MD na kwethro mukorokia MC Okarajoro terwa kangeta Romano Mwito gerekerere tunario ria kwenda kumerutero rongiro story kuma kire thirikari Meru okurukira rongiro roje ritromba kuthole kinyanira nonto thimo amo message cheto itachokua na kile impeachment ya mwaka modhirio gavana Kaira Mwangaza aja bunge Senate senators bamwira bubwega na la kwethire kombonkia kuna watho kagitania kunenkanira ngoge ethre rekebisha ontubura nande kire kinene kirio bara nenkirete kwa komunenkira kirira ibo mwakyo ke reporter Ntoshoru TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kire kimusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Mbunge wa South Menti Daktari Shadrack Mweti na rugorete othondeki wa barabara ya Jerusalemu akiaria ugite nethiritwe akirutira kugwatana na thirikari na kuromba mbeca na unja tigacio CDF nikenda ombana na mirandi emingi ya uthina mbere nkuruki na ugite na kugwata mbaru mubango wa one man one shilling one vote akiuga niyo njira embega ya gutigira uthina mbere kire ishugo bunge mutugikare arinacio ende urambirite South Menti ndene miaka 5 te siasa imaendeleo ya kuthithia na bukona ni migambo ya mbunge wa South Menti Daktari Shadrack Mweti akiadia kagitene karakurugora ya murandi jwa kuthia barabara irere nyuma ya tauni ya Nkubu ira ni ya Jerusalem gweta kumira kiri koti ya Nkubu
araugite watitegetia kikigina kia CDF no wetite na mbere gukubiria gicigo mbunge kia Southiment kirendo angi mwanya gutigira ne bakuguneka bonene kuma kiri thirikari nene nyatho anda kurukia na kiama kia Jubilee uinda gwatanire na thirikari na itukugeria kuromba na ingweta nkaromba kuma ome ntitegerete CDF aki uinda ugire ntitegera CDF kineka nda ugire kaneko kinya mweje no agae ewirio icia kuga igaitanguge lakini nkageria kureta kuma bome na netu akora ndini kingi kiri rwari rwa muntu umwe chiringi imwe kura imwe mubunge uju no ugite na kugwatanira na ru na kethira akirugwata mbaru akeja na ngerekano na gicigo mbunge kia Southiment kiria kiri na sub county 3 na kiri na kari nkurukia 230 akiuga kuri na icigo mbunge binge binini biria biri na kariba kai na bethagirwo bakinenkerwa kigina banganene. Southiment tuko sub county 3 ambayo tuko na population ya 230 na tunapewa kiwango inafanana na wale ambaye wako hata 50,000 au 60. Tutapigana huko mbunge mpaka tuone ati tutapewa pesa kulingana na wingi wa watu. Kwa mfano, hapa Southiment tuna primary schools 122 na kuna wengine wako na primary school 50. Hiyo pesa tunapatiwa pesa kiwango moja. Sisi tunalipa tax mingi, na kama tunalipa tax mingi tunataka tupate pesa mingi. Kwa hivyo mimi naunga mkono ya one man one vote one shilling ili maendeleo iendelee kuwa sawa. Muthiene kiri mukandarathi urogwete barabara ije aruga ni bwega kiri atongeria kwejaga kandarathi ba matura ngugi kenda gutigira matura ni jagukira na witikio ntinditete ngugi nyingi all over the country nkamita to the standard mbere mana ninkwa mwiti asho ninko mushogeria ngatho muno untu bwa kumbitikia na gutwitikia twiroko contractors na gutwa ngugi na tukomba kwa ngugi antu ba area bakomba utetheka na ino nkuona iku gukuria mugongo kana devolution ukia kwithia tukeja na ngugi homi bwana Mutembei kira nkoromba twitere ngugi njega barabara eje twenda kuone karakarite gitarira je barabara njega tiji tukone ikithithua ethiria meri ngano neka turika marinya kairi kuma tauni-ini ya Nkumbu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Seneta wa Embu Alexander Mondigi augite kigomano kiria kirauthitu kiari Muruthiri tino guni no uriku kiria karima kirimara ugite rutere ruru nirugunikite banene rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza gukurukira atongoria kubewa ite inene ariuga ngutu ire kuthiurunkwa ati kuri na ruku gatagati ka Rais Ruto na munini wawe ni urongo akibinyagiria mairi mama ni magwatanirite gutigira mu Kenya na kuona matunda ma thirikari. Anthony Kadenya enasio. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Mondigi leo niumeletie na kumenele musemano ali Muruthiri ulwathithikile wikendi ndilu na kuthurania atongoria nkurani baba ndindegani na thirikari. Mondigi aligo musemanio jo utale na kiguni nogeku kirikiri mara na botatongoria na karibantere ino bale nyumia munini wa Rais Rigathi Gachagua na Rais William Ruto. Hata kama kukutana ni demokrasia aina hatuna haja na hiyo mkutano ni kutaka kulete vita ambaye ni ya pesa 8 atuyunge mkono, lakini watu wakitaka kwenda kukutana mbora waandike parua na wewe na security. Lakini kwa sasa wakati serikali ya Kenya Kwanza inaangalia mambo
ya economy recovery, hiyo mkutano haifai. Ile kitu tungefanya ni kupatia serikali ya Kenya Kwanza nafasi waweze kufanya kazi ile inafaa, kwa sababu tunajua mambo ya kilimo, tumeona vile wanang'ang'ana na mambo zingine, vile serikali ya Kenya Kwanza inang'ang'ana kupandirisha mambo mengi ndio economy ya Kenya iweze kupandirika. Na nataka niambie watu wa Kenya, nikiwa nimetoka Mount Kenya, ati sisi watu wa Mount Kenya aswa Embu County, kwa sababu Kenya tuko county 47. Mambo ya Embu County sisi tunaunga serikali ya William Ruto akiwa president wetu wa serikali ya Kenya Kwanza na deputy Rigathi Gachagua 100%. Mondigi akiwa kaunti ya Embu ni imwe ya kaunti kumantere ino ile igunĩkĩte anene ni thirikari ya Rais William Ruto. Kwa sababu avuta tumepata mamlaka kwa hii serikali ya Kenya Kwanza, Embu County tumepata viti kubwa, viti 12. Kwa hivyo mimi naunga mkono hii serikali ya Kenya Kwanza, nikikosoa wale ati watu walitimuliwa walienda nyumbani ndio wengine wakuje, ndio county zile asikuwa na viti iweze kuvaindika. Na ndipo Embu County tunaunga serikali ya Kenya Kwanza mkono, ambaye inaongozwa na rais wetu na deputy Rigathi Gachagua, kwa sababu watu wengine wanajivunia wale vile walikuwa nafanya. Kuna county asikuwa inapatiwa viti, lakini kwa hii serikali ya Kenya Kwanza Embu County tumepata viti nyingi kuliko viti 12. Kwa hivyo sisi watu wa Embu County tuko sawa, lakini ingawa hata viti asinjatosa, tungeomba serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu tuko na watu wengi, waweze kutuongezea hizo viti. Senator Ojo wa kaunti ya Embu ni thiĩte na mbere na kũrĩithia kinyume na meri antu bamwe gũtĩna mpatho noeko gatagatĩ ka mũnene wa Rais Rigathi Gachagua na Rais William Ruto. Hiyo ni siasa ya pesa 8. Hakuna mganyiko wa rais wa serikali ya Kenya Kwanza ambaye ni William Ruto na deputy Rigathi Gachagua. Hao watu wako kitu kimoja. Hili nataka niambie mwananchi, wale watu deputy na president ama tuseme governor na deputy wake, ukiona watu wakienda pamoja hakuna kitu wanafanya. Lakini serikali ya Kenya Kwanza ni ya mipango, vile ilifanyika ni vile president anaenda sehemu nyingine kuongea na watu juu ya manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza, na deputy Rigathi Gachagua akaenda sehemu nyingine kuongea mambo ya manifesto ya Kenya Kwanza. Na kagita kalea lwali lwa mubango wa one man one vote rudite na mbere Mondigi alikuwa botatongera bakirima ni bakugwata mbaru mubango ojo kenda gutigera kigina kile kunenkana kile kaunti jantere ino nigikuongeleka. Sisi watu wa Mount Kenya proposal haikuangi mbaya. Hata mimi nikiwa Mount Kenya nimetoka Embu naunga mkono one man one shillings, kwa sababu nikitaka kusema tumeona katika Embu County pesa inakuja katika kaunti ya Embu ambaye ile mimi nimechaguliwa nao, na pesa ikiwa ile inakuja haitoshi kwa sisi, tuko watu wengi, na ukiona kuna mambo ya pending bill na wengi bill. Kwa hivyo mimi ningeomba tukae chini tuone one man one shillings ndio 140 ndio tuweze kuona vile kila mtu wote anafaidika. Ile kitu ingine ningeomba kwa serikali ya Kenya Kwanza iweze kufanya audit, ifanye zile counties zimepatiwa pesa nyingi na haina watu wengi, iweze kuangaliwa, ndio audit iweze kufanywa, ndio tuweze kuona kwa nini kule pesa siko na kazi haijafanyika. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Mbunge wa Tigania West John Mutunga na kinyite koti ya Miru gucokia thitango baria mbunge wa tene wa gicugo kiu David Karedi amuthitangite akiugaga na muthukirie riitwa iguru ria murandi wa Ronchi wa Kingirwa. Karedi augite Mutunga arutire migambo ite ya oma ni akumucambiria riitwa miario iria yathiere ruoni gukurukira Weru TV. Igamba riri rikathikirwa kairi tariki 3 cia mweri wa Mugwanja. Muthiru Murioki na narikoti. Igamba rĩrĩa rĩikĩtwo nĩ David Karedi ũrĩa arĩ mũbunge wa Tigania West athitangĩte mũbunge wa Nandi wa gĩcigo mũnge kĩu nĩwe Dr. Mutunga Kanyuithia akiuga na mũthũkĩrie rĩtwa kumenya mũrani rũrĩa rwa Kingirwa Njoro Njugune wandi ya Kithina thwana na Nandi mũthenya na Arua mũbunge wa Tigania West Mutunga akinyite kotini mbere ya mũgambithania John Njoroge arĩta mũkũri call upon mheshimiwa to account through audit. Did he do so? To the best of your knowledge? He never did. So when he never did so, what did the members do in exhibit number 2? In exhibit number 2, written on 4th of January 2017,
They are giving you 14 days notice for an intended peaceful demonstration. Yes. They wanted to protest. They were actually telling you we are coming to protest. So in exhibit number 1, they are telling him, please account for our money. He does not account. In exhibit number 2, they are saying now we are demonstrating. Yes, sir. Correct? Yes, that's true. Now, in exhibit number 3, Your Honor, they are following each other. Are they repeating the same peaceful demonstration? Yeah, Your Lord, they are saying peaceful demonstration notice due on 3rd of March 2017. And the reason why they want to peacefully demonstrate is in regard of their demand of their grievances to that be are not addressed. been addressed. And these grievances are what? The accounting of the money that has been used. The Kengwa Water Project. Auga waririe nyuma kari kuga bakathia maandamano bakenda kumenya uma bwambe cire ciatumikire kiri murandi jwa kingirwa mugana jwa milioni 100 ya 52 na gutena wathukia ritora karithi. So when a project is being oversighted by Mheshimiwa Karevi and is being investigated by EACC, when you comment about the demonstrations, is that defamation? That's not defamation, Your Honor. And you remember when he was in court, he said that he has suffered loss. And he mentioned to the effect that he is a very well-known business person. He also mentioned that he is a very good Christian. To your best knowledge, did he ever, or was he ever thrown out of his church where he goes to worship? First of all, my Lord, I don't know which church he worships, and I have never heard of his being reprimanded by the church. Enda mnabubu wakili wa David Karethi no Maris Maranya akinyire gutena David Karethi au menena kura kana kurega kuthirwo kwa murani juju. The first one is now you can read the one that made you form your mind that Honorable David Karethi had stolen money. they are on the demanding. We demand the list of beneficiaries of the State Water Project. Yes. We demand the audit of the 124 million by name. Yes. They are demanding audit. Yes, These they are demanding audit. Yes. These Are are there beneficiaries. any allegation that audit is a legal process? Is that so? When people demand an audit, they are saying something. But did they say that Honorable David Karethi, you have stolen money? No, they didn't say here. They didn't say that. They are calling him for meeting. Maybe they told him in the meeting. Perhaps they told him. Na wendi pamutunga nandi ni gamba riri riumbe gutejanirwo buru na kinyawe ombe kuri wathare kuthukirwo ritwa. My friend, that this court considers the fact in this case, which is the truth. The fact that Mr. Karevi wanted to bring up his political profile through such a case against me, and specifically defamation. And I would like this court to find Mr. Karevi to find his evidence inadequate and ask him to pay for. To dismiss the case and you be paid costs? Precisely. Igamba riri nandi rimbira mugambithania John Muniu Njoroge rigeta na mbere tariki 3 mweri wa mugwanja mwaka juju. Muthuri Muriuki, Buru TV, Mutirijo Kangangi. Atuke kanya gako no gakabanini utikathino ako. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndiyo, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na madini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. It's not just a match. It's the crescendo of a season-long symphony. Now approaching the final critical moments. Go for one final time inside the final of the FA Cup final. Europa League Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024. Only on your World of Champions.
Wacha kwe. Ya, ikamilo. Tigani. Ndi ng'ombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere tebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes ke baba. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu tu tendera bwana. Kuderera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa chumbia farmers daily. Jo. Chumbeje? Ni utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Nedia ringe. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri mbio. Siri memwe. Imbakuta kama ja farmers milking surf. Makuta jaja. Jo. Yakarigeria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera amulo kabura ngai ari kwera. Kuote kaigua. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chionde kento biandevia. Tauni yeje. Ndukene chionde. Nande interview ande bakugunande thieku bire ndukene chionde cha Ngirovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Ukipata baridi nunua mabate. Ukitaka usingizi nunua mabate. Ni Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Horengi nkugwatia ugeni Akarima Tharaka ni mauretie Sunita Mwendagataya kurutira Akarima Tharaka ni thiwira buko baterie makiarie ni morontete Sunita uyu nuntu wa kunyiba kwa mbiacara county inukiri mwaka uyu wa thirikari ni mamoretie kurumira makinya ma Sunita wa kabere Professor Kindiki ukuberia Akarima county ino nkuruki ni mauretie Sunita Gataya kuthingatira muntu megi nkushanu cia mibaka tabura tukumenyithwa ni Paul Akawithi. NMC wandia chia kariga Mheshimiwa Kinyoze Demo agitumana kiri seneti wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwendagataya utigira na ukuthakuthia mbuto ya seneti ya kurithiria mianka muno wa dini ya chia kariga iraba nkene na kaunti Muturi ya Meru. Zendemo akiugarira mbuto ino yariungite Tharaka mwanka mukuru kubata kinya chia kariga tumana direct ke muntu awetwa Gataya ndegu antu itukurira muno especially Murinda no agire na committee ya manto mameanka na warega ukurukira wakwa Chekariga Murinda butiye bo kwendelea nara Chekariga nchote ithie ntu Chekariga itukurira muno obura waretire ntu babu kenda wariria mwanka borokari emundi tukuromba na njira gitio na njira wendo
nkinyantore baratara waiborar metugo tarwanto buru tiga itatwatara wanto be numero tazi arimi aga wakiri na muusiasa Paul Mugambi akimeneriana na utongoria bosini tagataya araugite ati batiri kuana kuromba itike mujumba Tharaka kirikithurana tukuwata nare meto ya sinita nuntu kinyano wa kambese cia kaunti ino ciendere kugitwa ntugo gwa ntugo Tharaka ne Tharaka nithi ne kugitwa mbecha irigawa na arambunge ya Senate ikaya kathwana ikarutha maendeleo guku tukirumia kinyoze ndem tukiuga itokwenda kina kiruthwa itokwenda njerero mwa ruthwara itokwenda ndagwara cibitari yeja muthomi ngavana itokwenda kina mbecha cia Tharaka nithi ni konyia ira tukego twena cio mwanka ora gujiti 7.1 billion kithure kindi kia tutigire twena 7.4 billion mbecha ira gikuthikenda maga kere mathabu ma utari na ata mbecha ikuthi county na kanana formula ira ne banga gwa kingo banga bwantu benu bakona mbecha icha kurutha muganana wa maendeleo tabarabangi benara kongi tutieganania na Nairobi tutieganania na Kiambu tutieganania na Nakuru inte makithura kendeke ari sekta wetu kuma 2013 koya 2022 meanka 10 aturutire 1.78 billion atotigatwe na 7.4 billion becha iraka ithiete ikenda maga nonto oragirwa thetera mbecha chieto atiena kanya kuthetera mbunge ya Senate. Mugambi akiuga gutire mucwanda gwa musini tagataya aomba kwira mbunge wira yakiwitigiria marama kwetu masinita barabangi Prothejo masinita makenya monde 47 mama dhure wetu no rigitie tukaromba bwana Mundigi arie Kiembu kiunge na Gicoiri turombe Kathuri Murungi wa Meru ira yita Mount Kenya East barie kwa niaba ya Tharaka nithi nonto tutieze ne twinwe into bietu kabiko mukonanto toriama iragu gitu ukoraniti agu kimaguru kiuga heyare ntetheriani ni ugitige kigikonde makene ni ndaroni kinene wayete uthiete ku kugia munguru tukithwathwaga utieka kaumako nyamo inkaba nguru etieno amjara nyamo nere ntogeria ko no togoroki mwene na yete utogoroki atwagu Tomwira message to Bwana Nkuru. Your time is up. Enough is enough. Imetosha. Bono gire kinya kuirwa ibo na arambunge ya Senate. Abuto akoria i nogwe gichongo utiko ombai gichoirio tiungania na Kitharaka tamtuthetere. Utiere zivuna nyamasa na Kitharaka gichoiri warie tone mbesa. Ikagitani wakugatayeretwe gutiga kwanga kiuga ati sinita atire kigina na akakagita gakuruku sinita kindi kina kuthakuthagia mirandi nkutho wana kinya ya ruje na muno gwikirwa ramiko barabara ya Marimanti kuthichia Kariga kioria kithurwa kindi kire agikira barabara ya kuma che Kariga kuthiga atunga ari gugwe waga nyingi tikenda tuigwa ari gugwe yage agacukuru ya Maweni ari gugwe akireta ruiro makanyanga ari gugwe yakireta ruiro rungu ari gugwe akireta ruiro akimikiro ba chemejire ari gugwe kago gole seneto Uganda ethigo yokera gantu bwega nuntu bakurira baruthire ata na babere okore mwimbinukite Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka bite wa Paul Gwakabithe Akarima kachio egembe South ni magunikite kuma kire ubeshani wambe ucia makondo bia ire beshani itwe ni thirikari ya county ya Meru rungu rwa Rwang'irwa urimi akiaria inde ya ubeshani wambe ngiri inyashi ya 500 Elijah Kimathi urene ya bisha munene Rwang'irwa urimi augite ni mubango wa gavana Kawira Mwangaza kuringa njuki arimi mama kondi na mbeu imbega nikenda maomba kumba na kire thoko ya nthisi ya njade ni Smugendi na riboti Sports. Turene ya mutiokia manio miti ya mbebukandu yeji enwe Rwang'irwa urimi thirikari ya kaunti ya Meru miti ikwirika ni gatuika kiama kiri akariba mutiokia manantura ingi irishirigiritie tonto mabukandu yakabaguna mono mantu yeji biashara iria tayari ni switu thirikari tauria abisa munene wa urimi Elijah Kimathi agutariria Gavana Kawira atwete miti 4,500 4,500 avocado seedlings na kwenda murimi ethera empowered kana murimi
ethire no uwezo wethira ukiona mbeca na njira mwanya mwanya kana ita creating multiple sources of income meokea mundu ucio lazima wethira ukiona mbeca na njira mwanya ntemo njiro wetha ukathenja uketha no rimite mpembe ciaku uketha wina mburi eku uketha ukiuma na mbeca na njira mwanya mwanya so buranga bana kwenda tukona mbeca kinjira emira tukona mbeca kinjira emayan tukona mbeca kinjira ya mpembe ira tukwanda miundene yetu na tontu bu akariba kuromba kurumirira urimi bu tontu urimi buri na umithio bunene igiteneli meteu ni kuona ni rato watu ketha maketha yetu no tuthe tu na mpangilio ya buranga bana bwithira department ya trade avakando ikothora nuamo mwanga yeta isikende kanengero baraba we export kanege ikonara gavana wa industrial park na ruire rorera muteo no kwa no gwataniritua korere wocha muteo ndukawate nae uru wawate uru ukethero ke uikena ntontie tawa pa ko bana muteo waku kena kate ukena oma ukena mbia ku anga anene venyu bamuretere mititabuwi uranda migundene yaku ikaoma. Dennis Mugendi, Weru TV, ntole ni mutio kiama wandini ya Kachio, Gembe South, County ya Meru. Newega nuntu wa kanyaga ku mutegeri ntuto shingira njira enkinyaniru ni cia kinyatha 3:30 mwana nere wetu amathithio tukomonde ni Maureen Kirimi.